Full of customer here. Kopila laga long pen. This place is called Satgyang. Bangsuri Bakdui. Bangsuri Bakdui di. Ini megang lot meh di. Teknong le dalu ni non sih lama. Dia selling ke? Selling pakka udi. Aji tu bom. Oh, so excited right now. Bozar tu kene ka? Now here. You wanna eat? एक टिकट 10 रुपया. हाँ? YouTube channel. ने लीजांग. Hi everyone, greetings and happy Christmas all of you. This place is called the Satgyang Market. Not in Guwahati, this is Karbi Anglong. And the situation is so excited right here. Look guys, look around there. Wow. Ini Christmas bazar hai, kaun si hai? Ekdam ini ke ongla. Bangsuri Bakdui. Bangsuri Bakdui di. Ini megang lot meh di. Teknong le dalu ni non sih lama. Ini lah sumir ke kunasi nam dulu ma bang tahun ini kan. Bang sini nak kan, ke jual kan hon pen lo. Oh, senda kan hon bang dulu lah kan ke. Look here, this is the main road. This road is crossing our Dongka Tumpreng Hodai. Yes. Fish, the small fish. Oh, look guys. Back home to you. Bazar ko sana mesen bo. Mesen pura. Di. Ayo bom. Boleh putih bom. Kosan lah pinia bozar ke? Mesen mah.
Oh, langsung ya di. Arling itu di. Ah, Christmas ke pinila so bozar ke. Pinap dolang di. Oh. Bomok ceral. Bozar tu kene ka? Back home to you. They are playing a game. Pesan lo ok bang ke selling ke? Selling paka udi. Ôi, vlog còn lắm mà, sao? Oh, Quyết lợi. Ăn đây là. Tiger mà good. Stand up or stand in way you will. hah? YouTube channel. YouTube channel. Ni Lijang. Okay. कितना है एक प्लेट? 20. 20, ओके. Here. 이것도 장 안기 많아 걸렸네. Finally done. Bisa. Banyak kita dia ya. Ek tiket 10 rupiah. Sure. মানুষ ঘুরে যায় না উপরে কথা করে
ঐ আজি বজাৰটো কেনেকা গৰম নেকি और अहागली गरम हब ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছো हाँ